para follower-followerku ya, pelangganku yang imut cilik. 6.000 saja. Kita panggil yang namanya Jerry. Sayur. Monggo ditumbasi niku murah-murah, Bu. Monggo ditumbasi mawon ya. Kita panggil yang belum datang, oke? Walaupun saya feminim kayak gini, saya bisa bercicilan. Kamu kerang ketuk tapi ora apa-apa. Jangankan kerang, ya. Garangan iso. Soek. Ora paedahe wong feminim. Astagfirullahaladzim. Kerang, guys. Di jalan. Sayur. Kole. Ho tau chơi lah, ho beng, ho leng. Obengnya itu beng. Kerang, guys. Kole lah. Fighting lah. Itu nyongger balik aku dipangan kucing. Boleh. Cepet. Aduh. Kang cuk. Udah nih tadi mau cepet kok teman-teman. Ampun deh. Man gue melebu mengaring kae tuh, Lin. Kita panggil. Alah, pirang juta. Aduh. Cepet itu. Nyongger balik hatiku dipangan kucing. Sakman. Saban. Aduh. Ceban yuk. Sakman. 10 karo 6 16 karo 3 19 karo 200 selikur 5 kolela my coy guang nubatinya beli 500 kon guang jadi uang aja betitit nyugi ora tapi nyambil butuh 500 apa cepet jadi duitnya nak suwen Masih cokot. Guys,